Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Acting aim jong ke hima melim upaim aina manix aim. Lambat ki menteri jong ke hima kila kentat war halor ke jingkeno balami hakini ki kendiat sengi hakilat patai kubor baka office jong ke hima lambat aim jong ke raj marwet kidai ki badan ketiban deto sop ya ke jaka ke bahe kumbah 9,000 ekar sya ki sipai border security force ke badan hakatany ternga ke bahab haribhoi district bat ke badan hakaput jong ke jela Meghalaya bat ke jela Assam. Habaya keren bat kilat pathai kubor upaim aina manix aim. Ula ongru baka office jong ke hima kan aipor tang arposngi ya uba Marcos lapasam ba ajing pensyai halor kani ke jingkeno. Henry lumkumta ka office jong ke hima kamban se ban ya chakmat da ka bamudui syaki bor jong ka ain. Nakaliang jongi ke hima nilayo ya ka siti. Na ni delang cirop ban anusi habay day bukan ke jaka. Kabadan po nakrabel bilangku A bilangku B kakak harap terik bona bala arja kathendai dia nakaliang jongi ka hima ni klam ai by day bukan ni nang ni 8 tips ke board ng district council bakadon ka jingpan NOC na umiubrio delang cirop habay day bagan ga jaka kabadan po kumalak no bala register tu tengi nakai hima meliam tiga nilapa HT sha i tu ko pori day CM iba telan oi tenwel dekar tu ko pori padang long CM i tu ko po te nakaliang jungi ni tho asini ga HT ban pentip ka district council bakat don ga jingpan NOC yung jailang siro pawai day baki jaka kapadan ha nagrabel nang tat pilang ku A pilang ku B raj marwet hima meliam riboy district dan nakaliang jongi ka hima meliam hi kamay kanu ka NOC habay day bagani ka kumbalak keno ka ba ni markas lapasam kamay kanu ka NOC habay day ba kita ka jing temu jong kita ki udelang siro ban as kita ki BSF di kumba kila keno ru ba nakaliang ka hima meliam kala register tu ikata ka jaka kebolong kumba arajar akar ai di nakaliang jong kangi ka hima tingim don kenu ru kat kumpi kwat kislahi ngim don kenu ru ka kejing ai patana kejing ai duler yu tau delang cirop habay day bukan ka jaka namar shuaban ngani ko office shuaba kangin ai kanu ka dokumen si ai kini giri pajba ni haban sorjamin choi ka cakala ka dega ba hok la ka dega ba sishana la ka deg ka bom dega ba jing sha kham tami ki caka ki bala he di hendiat kaladon ka jing ai anusi nau nakador baru si mrai marwat ru hak arterik jingkerpat banai approval no CM ka raj marwat banai ka NOC yo dilang sirop nak mentaban bu kam haka khat nyo terik bunai menungkong arjar khat nyo nang ta ki NOC na kay dorbar snong ru kumbake lapa kat kumki dokumen sa submit sini naka dorbar snong jong ka nagrabel haka absan terik bunai khandai arjar khat pra nang tanang kapilang ku A haka atarik bunai pra arja kapra nang taka NOC naga sinong pilang ku B ka atarik bunai pra arja kapra nang ta ki kot duler kendau naga raj marwat ya u punat sangma haka nika akulai tarik bunai bakhat arja kapra nang ta ki kot duler kendau no su raj marwat chu Thomas Marai haka akulai tarik bunai bakhat aja kapra nang ta ki kot dulir na usim raj marwat cha umunu arang kaba apply tarik punai bakhat aja kapra nang ta ka willingness certificate na ki trajaka na karabel ru haka lai tarik punai khandai aja kapra nang ta na kini ki willingness certificate na ki trajaka pilang ku aru
keba apply tarik hi Julai agak kapra nang ta kini ki borok certificate magini ki pilangku biru ka ju tarik ti nang ta kani ka join petition na ki laisnong ru na ka nang grabil pilangku A ba pilangku B ka DC Ribhoi district haka aku A tarik bunai ba khatwe arah ja kapra. Kini kapau pagkatapos kasi hindi titi na parang uwi nak ketuk senang ke balok ke pilingku A, pilingku B, kena kerabel. Ini itu. Ini orang mat ngapai Ukraine biang-biang. Ini sempang lah ke Ukraine. Ini har betulnya. Baladau kuat haduk tutup nguan ni nurba. Yak sing ke pengen kuat. Barman prisya harkat ikut Islam dia. Nomor ini ngidandu ia ka responsibility ke jika kle ngidandu nak kondak ke jika tidak. Baju tha cuba hamaran mudia ngomong bare ngai kade kesil menikong hu arja kena ima dulu breu ula biik ya kena pisah tinggal ke bakat kena ima ula syuruma dan bakuno lang ngiru batang ko gina ya pai batang ko bentar dengan bentar jingket kayak kade ke jingket perang gini breu bot udah lang sirut kayak ini lebih banyak uang bagidang diproof yang ora ini diproof ngiru ngidang dokumen kemudian sumit dulu dia langsung. Hai kamu Muslim William, lalu gigi menteri ngensan, hata kesiliat hendak kita deed of declaration. Hai kanu ka dulir nena ka dokumen sebagai winu brio. Kilong dek baki yo nagini kisnong, nantana kisnong kilet yo suyem rai, nang suyem rai kilet direct di bar register gini aja ka hapo polisi Ribhoi. Tang kita he kiba katung ki dokumen seba ngidon nganika po ka office jungi ti hendak ngan su kerpat itu iba markas lapor sama suaba kenok ya ki subhadawat jingtip nama ban pensu pen thok bria ba le nangi ka hima meliam ban pen thok bria ki brio ya ki habai de ba ki kinu ki kam bai ha pok hima meliam ya nakaliang jungi ru don ka bor ka ti nga kerparu i ba badan dan kata don gunu jing detu na ka bor hima meliam ba mai ba ha pensyai po arhos ni lam gumta nakaliang jo ka bor hima minyak kat kum ka an tundon No pilangku A, kadabas no pilangku B. Hangiru omne ta kataru kalada kebeniness certificate. Kebalasannya kalatrik pusat tempat aja ke frada jeung sukstong. Ngerapai baru ini gelis. Dapat ba bubur wasan. Tukumu unu uvrio. Emang ngapai. Kula baklah jumur di pakat. Masuk kena kat bala pesya. Kita komen kini kibrio. Khat kini kibrio se. Di fuka bangkan cincak krem kini kerang pak senang kini kreatif senang. Di kerang musuh berai. Beli kesukulah ya ke 5 million. Bang ina mentah kata ke start tu. Nilai nak ke hima habar ki pot. Jutho syak DC nang pot. Syak DC jong selo. Ki bahap pok 5 million. Ba kilo kibrio. Ki bodan ya ke jika. Ki berregister ke DC office. Kini kamu menjual sesuai dengan dokumen yang office. Tunggu beliau royok ya kan register di sini pak. Kerana gaji kena ujung tu beliau. Lang kedong ka. Kalau ke ke bumsai. Di kumam si mana? Emat nomor tenten di jurang gaji perkat. Balada usiam bak kedorbar nitik dikat action. Itu sudah gaji perkat. Nomor bodoh usiam bak kumai. Hene royok apa tikun kaca tiba temslen kumnu beliau. Ko arja kendaru ujuh beliau bohong. Bagi memeliam berkarat murah kita mentah ke jingide kan ka pipa klip ni ni juru arajat apa emak kerapa usai kedar kemudian syuk dak baik keliti ini hak baik belai dak keliti juga ko bola munis kwan bo unu brio bakal mende untuk persen jak sunjuk nyimsim lai hak dia jika ke bo unu piling unu dilang suruh putih nak travel pilku A, pilku B, udah presiden jak senjuk kerana macam itu nak idea. Clarify kecekah. Apa yang ini kita tulis? Kenapa kita kedam? Ni kita baru ni kendam ni. Jika kita kecekah cuma beri kalau bukan kan. But lada ukwa sisa ya kecik sisa.
habangi khot saknu dobar unwan ban kundu usi mu dobar ban nesai matma kenang bakam kolong kebesit besai ban cukun tho kumtu hamadan hamadia kamlong kebade emat unu brio dua sutu baklai mereka